veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi tutorial na mom kanalu. U današnjem tutorialu pokazat ću vam kako možete da produžite onu trial licencu na Camtasia Studio 8. Znači, pokazat ću vam jako jednostavno i lako. Ovo važi za sve Windowse. Sve što treba da uradite jeste da odete na ovu lupicu i da kucate regedit. Pisat će vam negdje na ekranu. I pokrenete to. I idete yes. I znači sve što treba da uradite jeste da u ovoj ovdje liniji pronađete ovaj folder koji se zove Dromlje. Tako se zove. Ja ne mogu ništa da promenim. Znači samo idete pod slovo D, nađete slovo D ovdje u ovoj liniji i nađete ovaj folder što se zove Dromlje. Ja mislim da sta, evo ga, Dromlje. Ima previše ovih ovdje foldera. Idete Dromlje. To sam ja izmislio Dromlje, ali piše Dromfile. I idete ovdje, znači ovdje će vam pisati default. Idete i obrište ga jednostavno. Yes. I ja sam ga već brisao, tako da nemam pojma šta mu je. Ok, i to bi bilo to, ljudi moji. Uđete u Camtasiu i sve će biti, opet ćete imati 30 dana, posle 30 dana samo opet ovo uradite i to je to. Veliki pozdrav i ćao.